مرحبا ایرو هشت آداریه ام هشت آداره روژا جنین کتکارین جهانه لطوای جنین جبو خواتی آخواتی کشینه دکن لبر خواد ددن شر دکن او لهمبر خوی خواه همبر کسی دبیجن ام خوی وانه سلیح هلداین پیروز دکن او سرکفتن دخوازن امی دوی درسه ده بحثا پاشگیرا ساسگرا به دار بکن جوه لیکرا هست رمان او هیسکی لناو باردکه جناوان برجنگ او جبرجنگان ناوان چه دیگره لیکرا ساسگرا به دار دبیجن لیکرا ساسگرا به دار حوالنا اف لیکره ما لیکر بحث کری بون لیکر او اک او پارچه لپیوه تی بار کرن لپیوه خوری تی بار کرن لوی دی ناوی وکو بدار ما دیار کر سبب بدارتیاوی اوه ده ناو برجنگان ده دما تی پیشیا ناو برجنگا بیه دا چکا ب دما تی پاش داره دما لپیش به جدا تنویساندن دما دا چکا به جدا تنویساندن و دما دار به پیوک تنویساندن اف ده ناو برجنگان دا وسایه ده کاردران دا هر تم بیه کاردران دا دار نینه سبب کاردران دا دار نینه اف به لیکره که اف بیجی دماد به دار او تشتا عایده خویه خویتیه چید کرد خویتیه وکه صاحبا ترکا بناب نکنه یعنی نفکرن هوانو خویتیه وی چیه خویتیه وی او تشت عایده کسه جی کس دزی نه لبره نه وانه نه کاره دار چیه منها رابن را بکن باشتر فهم بکن دار چی بی ده کومبیناسیونا پیوانده دا کلیله چیه؟ دا کلیله داینه را چیه؟ راتیه را داینا را داینا آیده را او کسی خوی وی تشتیه خوی وی چالکیه جبر وی دوی تو آیده تبه دنل بری دنل کاری وی دکی یا تب خویه جویره دار تی گوته انا تماشا بکن چه چید به ام بیجن گلدار او کسی گلاوی هی دما تبیجی گلوان احتمال کس نخوی گلی به اما لبر گلایه هن گل هنه که گل چین هزاتن تشتی گساجی چینا به اما هن گل هنه لبر وایه فرق دار و بیه فرق دار و وانه اوه مثلا دما تبیجی گلی و دمی ایدیت لیتی بارده که ما ده پاشگرا ساسگرا ایدی و یا کاردر ده افتش دابی دما تلویدیت بیجی هستی ترکیه وید به دویگوسال ایدیت آوی هیا دما تلویجی هست وان دویگوجوه او کسی لبر هستا یعنی هست هنه بروایه پاراستناوات که کچت که بلکی نه ایدی بی بخواه اما دما تدبیجی هست دار دویگولوه او کسی خوی هستا الوده زانیندار، بهادار، گلدار، دفتردار، تحصیلدار، هستدار، خبدار، شردار، کلهدار نویساندیه الوده ام تماشای کلهدار بکن گلو لگور راستیا کردی کلهدار ناوک راسته راست هاتیه آوای کرن امینا تماشا بکن نه کله خلام یعنی نش
کولدار چی بینه او نه خوی وایه بنه دما ام بخوی ام نه بحثا صاحبات ترکی دیکن صاحب ترکی دا خوی وایه اف خویتی واته ام چه واته دا کارتینه ام دبیجن تشتاش عایدی ویجوی چی بین بده کولدار نه خوی کولایه کولدار لبر کولایه ویده من ویده پیوه پاشگیرک ساز شاش گرتیه انجا قلبه بکار بیبیجی کولوان کولکار کان تو چنا بیلید کی یان کار لید کی یان فان لید کی مثلا لویده خمدار هیه ولنو خمدار حال حاضر ام دبیجن خم ام یان دبیجن خمگین یان دبیجن خمبار شش دار جی کسی خوی خوامارا خمین وی هین ردی گوشتن گین ده پاشگیرین سازکرین تایبت ده امی بدن گین هیلوی دی یه خمار را دکینه احتمال هیچ خمایی تنه با نخواه وی خمی با اما خمار را دکینه غمگین اوه لزگین اوه سرگین اوه مزگین اوه خمگین نه کسی خوی خمایه کسی خمار را دکینه یعنی خماتینه حوالگین خمایه اویدی خمداره دما دبه خمبار هیک کم باختر دبه خمبار بلکه تکیلیوی قد به خمارات نینه فقط باری وی خمه دوتکاری آلی مجازی ده بکار بینه اما آلی واقعی ده آلی گرامری ده رزمانی ده راستی اکوسا یا کردی نینه جخواه دو کردی ده وانو پاشگیرک ساسکرا بناو بار نینه مجازی تکاری بکار بینی یعنی اف کسی همه تدبیجی قی هر خم باری وینه هر باری وی خمه مطلب ما باری تا سیره یعنی عاجزه نظام دادی سیر بچکی دجواره چاوه مروف شاودینه بجی ما باری تا سیره یعنی هر باری وی سیره فلان لی آنی نکه یعنی مینانده نکه او آلی رزمانی نینه ویدیت نکاری بجی خمبار ویدایه دبیجن خمبار گنهبار سوچبار هرکبار یعنی تو دبیجی قی ما کا یعنی تایباجی رزمان وان بکارتینن چطه کسان نینه ده زمان کردی ده پاشگیر اکساس کرا بناوی بار نینه ویده همی دارن ام وکی بار بکارتینش بلکو ام پیوان زمانه کردی نزانن ام نزانن واتل تیپی هاتیا بار کرن ام نکارن پیوه پارچه حتی نه من نکارن ام پیوه پارچه بکن و دوباره لحب بدن واتیا و شیروه بکن ما چادی بردوه من موزار گوتیا چلی هاتی موزار گوتیا اول اونها ام شیروه بچکی سر بسکنن ام پر بکارتینن شیروه نه یورما ترکیه حتی نه هم شنوی ده بکارتینه نه یورما ترکیه شیروه شیلو وکرینه تشتا شیلو دوودگی شیلو وکر دراستیه ده ام دکارن وکی çözümleme Türkiye bu kartı binin. Çünkü encam da ne çözümleme yani rastiye ki de vakti de verdi ki jere çözümleme diye gudun. Şiruva ji haman vathe dedi. Şiruva vathaya yorum hali hazır işte ve asla time da yorum eder. Ne da tanrım icbor yorum yap kartını. Şiruva vathaya ve şiluva girne avaki şiluva binerin. Avek şiluaya تدر ناخوی هر دری گرتیه دما او آفته و شیلوتیه وده کی زل aldı با تی ایدی دکاری بنیوی ببینی جره شیلوه جویدی هاتیه جبر بیم اگوام اوسا واتaya و بچک نام وگرین در ساخا نو هوال نو شربدار هیا ام چی بجره بکارتینه
ام شرمزار بکارتینن. شرمزار زار لویدی زار ده زمان کردی ده تنی او تنی جبو زاروک بکن کوکا زاروک دی بکارانی زار پیوا زاروک یا خوریه اوک دلال دارتیه لی پیوی بارد که پاشگر اساس کرد دلاله لویدی پیوا خوری زاره زار اوک دلال دارتیه زاره هنجی بو زمان هنجی بو ایشید بیجن آزار هنده به زار işte زار کردی فلان تشتک کسانی نه زار کردی زارو که کردانه تو ataya da ne de ve de şermezar şermezar em de beji çiye em de be şerm dar tam çekin ve de ejiket çünkü be kural hatiya vakirin پاشگیر نه ایده کردیه پاشگیر کسا کردی دنیه پاشگیره که به ناوی زار دما تلویدید بیجی شرمزار تل بیجی شرمزاروک چو تک دنیا تو اتا کی دنیا ده شرمزاروک ویدی چیه هوانو زار احتمالک مازن فارسی ده تشتین usadı bit dar ama şuna day ama zabı kartine belki ji Kurdî çûbe wê dê wekû dar çûbe piştre wekû zar dîsa hatibe nav Kurda tiştek kusak mintiqa me nizanim ama li vê de ya paşgirek saskera bi navê zar di Kurdî de nîne îstîsnayê nû jî nîne dar şermedar şermedar çi ye kesê şerma wî heye kesê bi şer em dibêje em filan kesê şermezar dikin em dibe em بشرم dikin. Şermaviye kareki bişerm kiriye. Kareki ayıp kiriye. Kareki fehit kiriye. Tişteki ayıp fehit kiriye. Em şermezar dikin. Em şermeli bar dikin. Dedi şermdar hevanlı. Paşgirek saskera binavi zar nine. Şermezar peyveki şaşe. Tiştek kusan ayıp karani. Kuledar tiştek kusan nine. Ancak kalbici kulevan. او کس لبر کولا نش شوی چی بینه نه عایدی بینه نه خوی کولایه چون هم زوره کن کرنا نه بر کولایه اسیر گرتنه یعنی واشخاله دخبتینه زوره که خلکینه işte عایدی بینینه ولی عایدیت دوید به هبل ولی چیه بهادار بهای وی هیا گلدار گلاوی هیا دفتراوی هیا تحصیلاوی هیا هستیوی هیا خمدار خماوی هیا شرماوی هیا و کذا بزانین به بها به کل به دفتر به تحصیل به هست به خم به شر چطه گوزا چطه و عایده تبا اویندار بخوا اوینی اوینیات دیا تنش جهک دی آنیه تنل بر اوینی تنه اوین وانی یعنی سوزدار سوزده دایه تو خوی سوزی تنش جهک دی سوز آنیه نابد جهت دماتش تشتک دی جهک دی بینی ویده گرین هیا کار هیا آنجی وان هیا هرکدارتی هیا وان هیا تشتک نه عایده دیا تو نبری تو بکچیتیاوی دیکی یعنی تا تشتین کارانیا تو وی کاری دیکی یادی اف پاشگر هر تم لناوی خودی تبار کرن ناوبران پاشگر اساس کرد او پاشگرا ناوی خوریده پاشگرک ساسکرا دی نای بکار آنی وکی ده وان لوی نای بار کرن وان لوی نای بار کرن مثلا تنکاری بیجی کلدار وان تنکاری بیجی دفتردار وان تنکاری بیجی تحصیلدار وان لی نای بار کرن چونکه اف پاشگرک ساسکرا روانیه maneviyet çetke vantiya wen çenabe ha çalekdar lete barkirin ev zaten hund zanın ya hey dervazı çalekiyet ke mesela kuldarti defterdarti tahsildarti ev rastır yani ama van kar li ve nay barkirin
kar, ger, gir. Yani paşgirin saskerin kardar, live paşgirin nayn barkirin. Adı mego paşgirek saskera binave zar. Zamanı Kurdi de nine var. Bir yere şöyle tiştek bejim. Em gulzar bu kartinin. Gulzar. Ev ne paşgira saskere havanu. Ev vede peyvek hevgirtiye. Zar çiye? Zar zaroke. Cuvane. Xoşkoke. Spehiye. Gul şuha gule. Em jere çit bejin. Em bi gula zar. Yani gula nü bişkivi. Gula zarok. Bişkuvkin gule hene. Gula zarok. Yani em gule wako nü. Gula nü. Gula xoşkok. Gula zarok. Gula nü bişkivi. Nü bişkivi. Wên wat heyde de. Vedi ne paşgira wako tu bêjî şermezar. Tiştek ne tiştek kusaya. Mesela dilzar heye. Haman tiştek. Dilê zarok. Yani ew dilê xoşkok, bêhîle, bêfitne, hani zarok safin. Hîle û vir û dere û nizam çikî wanî. Dilzar ji wê re tê gotin. Yani dema tu dibî dildar henge mesele tê vê de. Ne demem tamaş em divê me got kardêran de yani fiilan de fiil di kardêran de hevano her tim biye. Di kardêran de darîne ji ber ku kirin heye. Ev ji bo kirinê nayê bu karhanî. Ev tiştek me got rewaniye maneviye. Tiştek divê aydê te be. Aydê kes be. Dema dibe kardêran de her tim biye. Wekî din dema li pêş tê nivîsandin pêşgir be biye dema paşgir be dare yani di berjeng û navdêran de dikarin wisa bikar bînin. Mesela tu dibêjî zanîndar tu dibêjî bizanîn. Evîndar bi evîn. Sozdar bi soz. Wekî di peyvên hemhal hene hevan no. Tu dibêjî ev çiyayê he bi dol, nowal û mesîle. Yani Ali ahengê de em dibêjin ahengê de tu nikarî bêjî doldar, mesîldar û girdar e. Wêdî bi carekî destpêka wê tê nivîsandin û ew peyvên hemhal evê wek heftêm kar anîn hemî li pey wê bi paşgir pêşgir tên nivîsandin. Ji ber wê dîsal wê dê jî biye. Wekî de hin cahên Tirkî de hevano manel vê de dibêje bihalı. Bihalı. Em bêjin acılı. Em bêjin bilgili. Em bêjin duygulu. Manel vê de her tim li tê bikaranîn. Heman ev wê wateyê dide. Yani demem beram hevrûyê Tirkî dikin wê wateyê de dide. Ama ji ber ku zimanê Kurdî dibêjin ya pir dewlemend e. İşte dewlemendîtiya wê de de. Me îspat kir çima dewlemend e. Ji ber ku zimanê Kurdî ji Tirkî hezar qetî bêhtir dewlemend e. Paşgirên wê, pêvekên wê, tiştên wê cudatir in. Mesela dibê şehîrlî jî eynî kartîne dema şehîrlî. Yani Ankaralî, nizanim filan li. Av işte vê de ne liye evano, vê de ne liye. Dema em Kurdên me bakur taybet pir bi Tirkî difikirin Kurdî wergerê dikin ya. Haşen vê de ne liye şaştiyek sabla ne vekin. Vê de iye. Paşgira saskera aydî digire. Ferqa Tirkî û Kurdî ev e. Yani mirov her du zaman ajî. Taybet Kurdî baş nizam da mirov nizanı wergerê bike. Ji ber wê her tim wergerê de şaştiyên mezin pê. Dema em nivîsa du wergerê ne em şaştiyên mezin dikin. Vê de liye. Vê de iye. Bajarî. Gundî. Ama vê de eynî tişt ber ku zimanê Tirkî tang e. Eynî tişt ji bo her du tişta hatiye bikaran. Ama Kurdî de ne wisa Kurdî paşgirên wê cuda ne. Vê de iye, aydiye. Vê de jî dar e. Bi dar e. Li vê de em gatin dawya
dersa xwe dersa piştî vê em ê paşgira saskera çalekdar tî bidin heta bi dersek dî bimînin xêr û xweşiyê de bi xatirê we.